Nyuma yo kurasana gukomeye, nyuma yo guturika kw'imbunda ziremereye, abaturage bakaba bakomeje guhunga umunsi ku munsi. Ubu noneho hongeye kuvugwa akanyamuneza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kera kabaye Perezida Felix Antoine Tshisekedi yongeye kugaruka mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ubwo havugwaga ibiganiro bigiye kumuhuza n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Amakuru aravuga ko ku munsi w'ejo habaye guturika kw'imbunda ziremereye, habaye kurasana kudasanzwe. Ni mu mirwano ikomeye ikomeje kumvikana mu misozi igiye itandukanye. Ni urugamba rwumvikanye muri teritwari ya Masisi mu gace ka Nyabyondo, rukaba n'urundi rugamba rwumvikanye mu nkengero z'umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Gusa uru rugamba rukomeje kugenda rusiga abaturage bamwe bava mu byabo, abandi bicwa, abandi bahunga. Nyamara nubwo intambara irimo iraba, hakomeje gushakishwa ikintu cyose cyatuma iyi ntambara yahagarara. Ubu noneho Angola yatangaje ko RDC yemeye kujya mu mishyikirano n'umutwe wa M23. Ni leta ya Angola yatangaje ko mu minsi mikeya iri imbere Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izajya mu biganiro n'umutwe wa M23. Amakuru yashyizwe ahagaragara na perezida wa Angola Joao Lorenzo, watangaje ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yagiriye uruzinduko i Rwanda muri Angola kuwa mbere tariki 11 z'uku kwezi kwa gatatu 2024. Ni uruzinduko rwasize Tshisekedi ahuye anaganira ibiganiro na Perezida Joao Lorenzo usanzwe ari umuhuza mu makimbirane ari hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uru ruzinduko, Angola yatangaje ko mu minsi mikeya iri imbere intumwa za M23 n'iza RDC zizahurira mu biganiro bikaze bizabera i Rwanda. Perezida wa Angola yanditse ku rubuga rwe rwa Facebook ati: nyuma y'uruzinduko rw'akazi, nyuma y'akanya gatoya mpuye na mugenzi wanjye nubaha Perezida Felix Antoine Tshisekedi, niteguye ko mu minsi mikeya amakimbirane akomeje kugira ingaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agiye kuba yahagarara. Niteguye kuba nahura n'impande ebyiri zihanganye, niteguye kuba nakoresha ingufu zose, nkashakisha ukuntu raso, nkashakisha ukuntu impunzi, nkashakisha ukuntu abaturage bakongera gusubira mu buzima busanzwe. Angola yunzemo ko iminsi mikeya mu mishyikirano iri mu rwego rwo gushakira amahoro Kongo arambye. Uruhande rwa Kongo rwemeye ko Angola yarubera umuhuza, kandi magingo ayangaya uruhande rwa Kongo rwemeye Angola ko rwiteguye kujya mu mishyikirano na M23 mu gihe rwari rwararahiye ko rutazigera na rimwe rujya mu biganiro n'uyu mutwe rwita umutwe w'iterabwoba. Kinshasa by'umwihariko mu mwaka ushize yakatiye urwo gupfa abayobozi ba M23 barimo Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa, General Sultani Makenga yo kuba barahungabanyije umutekano mu byaha bagiye bafatirwa, harimo icyo gusambanya abagore ndetse n'abakobwa. Muri uku kwezi Minisita w'ubutabera muri RDC, abayobozi bashyizeho impapuro zita muri yombi aba bayobozi, banashyiraho miliyoni 5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku muntu uzatanga amakuru, ku muntu wafasha leta ya Kinshasa gufata abayobozi ba M23. Intambara ya M23 ikomeje kurushaho gufata ibice bigiye bitandukanye, dore ko M23 ikomeje no kwigarura ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo z'iki gihugu zatangiye urugamba na M23 muri 2021. M yubuye imirwano nyuma yo gushinja Kinshasa kutubahiriza ibikubiye mu masezerano impande zombi zasinye 2019. Kuva mu mpera za Mutarama uyu mwaka, uriya mutwe wakajeje ibitero ku ngabo za leta, ibyatumye wigarura ibice bigiye bitandukanye birimo umujyi wa Goma usanzwe ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Bukavu n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Kugeza kuri uyu wa kabiri, imirwano ikomeye ijya imbere hagati ya M23 n'ingabo za leta y'i Kinshasa. Ni imirwano irimo irumvikana mu duce twa Kiziba muri teritwari ya Walungu, aho ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru kandi
kandi aravuga ko kuri ubu nyuma yo kwigarura igice kinini cy'intara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mu minsi ishize, M23 iraharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ivuga ko yiteguye no kwinjira mu bindi bice birimo Tanganyika ndetse na Katanga. Ese niki cyitezwe kuri ibi byose bikomeje gutangazwa na M23? Ese niki kizakurikira? Wowe icyo ngusaba ni ukujya munsi ya video ugakanda ijambo subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi amakuru yacu ukakomeza kuyakurikirana gatanu kuri gatanu.